isto. Ovo je pridok. Hvala. Amin. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomili nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomili nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomili nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i veki u veku vekov, amin. Pred Duhu i sad i veki u veku vekov, amin. Oče naš koji se nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni dan danas je prosti, a dugo naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne vedno se iskušenje, ne zboj nas od zloga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova, amin. I spase kao blagi čovekoljubiv, amin. Nema veće radosti za nas hrišćane nego Božića kada je sam Bog postao čovek. Sam Bog je odlučio da uđe u naš život i za nas hrišćane to je najveći događaj, ali on je došao skromno u ovaj svet, rodio se u jednoj vitlejemskoj pećini, položili su ga u jasle, pastiri su došli da mu se poklone. To je najveća radost koju može danas ovaj svet primiti i to je nešto što se kosi sa nasom nekom ljudskom logikom. Obično mi zamišljamo da je Bog neko ko je trebao doći u nekoj sili, ali on je došao u sili, on je došao da se izjednači sa svima nama ovde i da time pokaže da je on zaista jedini Bog koji je došao zbog čoveka u ovaj svet. Sa ovog mesta možemo da poručimo svima ljudima radosni hrišćanski pozdrav kojim se pozdravljamo, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Evo i ovog jutra rukovodstvo grada Užica tradicionalno obeležava Badnje jutro sečom badnjaka ovde u Gorjanima koji ćemo danas podložiti u 17 sati u crkvi Svetog Đorđa. Polaganje badnjaka simbolično predstavlja vatru koju su vitlejemski pastiri založili u pećini u kojoj se rodio Gospod Isus Hrist kako bi ugrijali božansko novorođenče njegovu majku. Jutro se nalazimo u Gorjanima, naši domaćini su porodica Radović. Ono što je posebno zadovoljstvo i što mogu da vidim da jutro sa nama ima ovde i puno dečice. Iskoristit ću ovu priliku da našim domaćinima pre svega, da svim građanima Užica čestitam Badnje jutro, čestitam Badnji dan, da im poželim sve najlepše u novoj 2021. godini, da u zdravlju i veselju i u miru dočekamo najradosniji hrišćanski praznik Božić. Sa jednom porukom, mir Božji, Hristos se rodi. Evo u ime mesne zajednice Gorjani da poželim svim građanima Užica i Gorjana srećno Badnje jutro, srećne Božićne praznike i evo čast nam je da nas ugostimo i da se seče danas badnjak za naš grad Užice ovde u Gorjanima. Poželeo bi u ovim vremenima puno zdravlja, sreće i napretka svakom građaninu i da Bože zdravlja dočekamo i naredne godine u zdravlju i veselju. Živi bili, srećan praznik, Hristos se rodi. Čekaj, gdje? Ražo, stani pored Ivana, Ražo. Je li Viktor Radović ovdje? Jeste. Evo za Viktora pa Ovo reći. Voli Viktore, Hvala. voli Viktore. Srećan Božić. I da se preksini, braći i sestri, da se Bogu pomolimo da ovaj badnjak osjeća. I da se sina ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, i na zemlji kao i na nebu, hleb naš što me dužnicima svojim, i ne uvede nas iskušaje. Velike je carstvo i sila i slava, Otca i Sina, Oče slavovići, ti si naći u njegovu dan. Ne bojte se i radujući se sa umiljenjem, ovako slavoslovite. Slava praznik, Bog vas blagoslovio, zdravim, amin, sve vas pozdravim.